mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira ku wa kabiri, ihuriro rya AFC M23 biciye mu muvugizi mu bya politike w'iri huriro bwana Lawrence Kanyuka ryatangaje ko hagiye hagahenge kari buhere kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 kagamije gufasha abafite ibibazo byatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, niko itangazo ryavuze. Muri iryo tangazo, iri huriro rya AFC M23 ryabwiye isi yose ko nta mugambi rifite wo kwigarurira umujyi wa Bukavu wo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe isi yose kuva ku bayobozi muri Loni, ibinyamakuru bitandukanye n'abandi bavuga ko umutwe wa M23 uri ku birometero 20 hanze y'umujyi wa Bukavu ndetse ngo witeguye kuwufata. Gusa byanaturutse ku kuba uyu mutwe wa M23 waravuze ko ufite gahunda yo gukomeza urugamba kugera Kinshasa. Iri tangazo ryongeye kwamagana ingabo za SAMIDRC zoherejwe n'umuryango uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo. Ibyo kudafata umujyi wa Bukavu bije mu gihe igikuba cyari cyacitse ku buryo n'umuryango w'abibumbye wari wamaze guhungisha abakozi bawo bakoreraga i Bukavu. Kubera iki M23 ivuze ko itazafata Bukavu? Aka gahenge kagiye kumara igihe kingana iki? Kazubahirizwa? Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda Alain yari yavuze ko abakozi b'umuryango w'abibumbye 224 bakoreraga mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungishijwe banyuze mu Rwanda. Yavuze ko u Rwanda rwakiriye ugusaba ko umuryango w'abibumbye usabira inzira abo bakozi bakoreraga amashami yawo atandukanye Bukavu. Ati na abakozi ba Loni 224 bambutse umupaka baciye mu Rwanda bavuye Bukavu. Na abakozi ba Loni ntabwo ari abadiplomate bo muri za ambasade. Mukurarinda yirinze gutangaza byinshi kubirebana no kwakirwa kw'abo bakozi ndetse n'uburyo bagomba kwitabwaho mu gihe bakomeje urugendo. Ati cyo twakwemeza gusa nuko baciye ku mupaka binjira mu Rwanda. Avuga ko Loni yabanje kuvugana na guverinoma y'u Rwanda isaba ko abo bakozi bayo barunyuzwamo. Ibi bibaye mu gihe umutwe wa M23 wamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Mu mirwano ikomeye cyane yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye nyuma y'itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere. Kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Jean-Pierre Lacroix yavuze ko umutwe wa M23 wakomeje imirwano werekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. U Rwanda ruheruka kwakira abakozi ba Loni bakoreraga mu mujyi wa Goma bahungishijwe barunyuzemo ku mupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu. Bagejejwe i Kigali bahabwa ubufasha bw'ibanze, bakirwa muri Kigali Pele Stadium mbere yo koherezwa muri hoteli aho bagombaga kuruhukira bagakomeza urugendo. Icyo gihe hakiriwe abakozi barenga 1800 n'imiryango yabo. Uretse abo bakozi ba Loni banyujijwe mu Rwanda bahunze imirwano y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ihuriro ry'abarwanyi nka FDLR barwanaga na M23. Hari kandi n'abacanshuro b'abanyaburayi bo muri Romania banyujijwe mu Rwanda ndetse n'ingabo za FARDC zahungiye mu Rwanda. Ku rundi ruhande, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragarije abashinja u Rwanda kuyigiramo uruhare ko atari rwo rwayitangije. Yavuze ibi mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo ni kubijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze gushyirwa mu majwi ko rugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ihanganishije umutwe wa M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hageragejwe inzira zitandukanye ngo iki kibazo gikemuke, ariko birananirana kugera ubwo intambara ifashe intera. Kuri iyi nshuro, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko intambara itatangijwe n'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba M23 barimo kurwanira uburenganzira bwabo muri Kongo ngo ntabwo baturutse mu Rwanda. Ati intambara mubona ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, yatangijwe na Kongo. Ati aba bantu barimo kurwanira uburenganzira bwabo nta nubwo baturutse mu Rwanda. Perezida Kagame abajijwe niba intambara irimo kuba muri Kongo itazakwira mu karere kose, yasubije ko nta muntu urajwe ishinga n'intambara. Ati ntabwo ntekereza ko hari umuntu ushishikajwe n'intambara, sinatekereza ko na Tshisekedi ubwe arajwe ishinga n'intambara. Ati ariko yayobowe muri uwo murongo n'abamwerekaga ko bazamurwanira intambara ze.
Perezida Paul Kagame kandi yongeye gutangaza ko u Rwanda ruzakora igishoboka cyose ngo rurinde ubusugire n'abaturage barwo. Agaragaza ko ntawe ruteganya gutegaho amaboko ngo arurindire umutekano, kabone niyo yaba umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango mpuzamahanga. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko rwashyizeho ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku mipaka yarwo mu kwirinda ko hari uwaruca muri humye agahungabanya abaturage barwo. Rugaragaza ibyo rushingiye ku ngingo nyinshi zirimo uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze gushyigikira umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kandi uwo mutwe igihe cyose wagerageje kugaba ibitero mu Rwanda, ndetse intego zawo ni ugukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibintu byarushijeho kuba bibi ubwo Perezida Felix Tshisekedi yagaragazaga inshuro nyinshi ko azatera u Rwanda. Kuri iyi nshuro Perezida Paul Kagame yavuze ko icyo bizasaba cyose kizakorwa, ariko umutekano w'u Rwanda n'abaturage barwo bakarindwa byuzuye. Ati nta muntu n'umwe yewe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango mpuzamahanga uzaturindira umutekano nitutawirindira. Perezida Kagame yavuze ko ibirimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteje impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Icyakora ashimangira ko u Rwanda ruzakora buri kimwe cyose kugira ngo rwirinde 100%. Mado yabajije Perezida Paul Kagame ku bijyanye n'abamugereranya na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin washatse kwinjira muri Ukraine akigarurira bimwe mu bice byayo. Umukuru w'igihugu agaragaza ko atazabuza abavuga kuvuga. Icy'ingenzi ari uko u Rwanda rugomba gukora ibiri mu nshingano zarwo. Ati hazavuga inkuru nyinshi, ntabwo nabuza abashaka kuvuga, nabikoraho iki? Ati cyangombwa nuko tugomba gukora ibitureba, tukamenya ko twarokotse ikibi cyose cyaza ku gihugu cyacu. Perezida Kagame kandi yongeye kugaragaza FDLR nk'ikibazo gikomeye ku Rwanda, cyane ko yakiriwe ikanafashwa byuzuye na Kongo, ndetse n'ibindi bihugu bikemera kwifatanya nayo byirengagije amabi uwo mutwe wakoze mu Rwanda. Ariko yijeje ko uko byagenda kose u Rwanda rutazahwema kwiringira umutekano no kwitabara mu gihe rwaterwa. Gusa umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo ukomeje kuba nabi cyane, kubera ko nk'ubwo kuri iki cyumweru umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko imyitwarire ya Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa nta kifasha mu kugeza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahoro, ahubwo ko abasirikare be bakomeje gupfira muri iki gihugu kubera inyungu hafite mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni ubutumwa Makoro yashyize hanze kuri uyu wa mbere ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri. Yasubizaga ubutumwa burebure bwashyizwe hanze na Perezida Cyril Ramaphosa ashimangira ko adateze gukura ingabo ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ahubwo arimo kureba uko zakongererwa ubushobozi haba mu mubare n'ibikoresho. Ni icyemezo Perezida Ramaphosa yafashe nyuma y'uko mu burasirazuba bwa Kongo hamaze gupfira abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo. Ni mu gihe abandi baheze hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Ni ubutumwa butavugwaho rumwe, kuko Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko bugamije kugarura amahoro, mu gihe abandi bagaragaza ko izi ngabo ziri ku rugamba kandi M23 ngo yiteguye kuzirasaho nk'umwanzi barimo guhangana. Abinyujije ku rubuga rwa X, Yolande Makoro yagaragaje ko Perezida Ramaphosa akwiriye kubwiza ukuri abaturage be ku mpamvu ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati Abanyafurika y'Epfo bakwiye kumenya ukuri. Ntabwo urimo gufasha abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ku mahoro. Urimo kohereza ingabo zawe ngo zirwane intambara ya Perezida Tshisekedi yo kwica abaturage be. Kandi imvugo nk'izi nizo zituma Perezida wa Kongo akomeje gutsimbarara mu gihe ibibazo bikomeje kubaho. Yakomeje agaragaza ko Perezida Ramaphosa yohereje ingabo muri Kongo kubera inyungu hafite mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati bwiza ukuri abaturage bawe ku bijyanye n'inyungu bwite ufite mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ati kibabaje ni uko izi nyungu ari z'abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo gupfira. Yolande Makoro avuze ibi mu gihe hari amakuru avuga ko Afurika y'Epfo iri muri gahunda yo kohereza izindi ngabo n'ibikoresho muri Kivu y'Amajyepfo, aho M23 igeze mu rugamba ivuga ko rugamije kubohora abanyekongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda bamaze igihe kinini batotezwa. Gusa mu gihe birimo gukorwa, M23 yatangaje agahenge.
indi ngingo ikomeye yakomeje gutuma umwuka uba mubi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ni amagambo Perezida Cyril Ramaphosa aherutse gutangaza yita ingabo z'u Rwanda inyeshyamba. Ni amagambo atarihanganiwe na Perezida Paul Kagame. Yibutse uyu muperezida ko RDF ari ingabo aho kuba inyeshyamba, ndetse anamugaragariza ko niba Afurika y'Epfo ishaka ubushotoranyi ku Rwanda narwo rwiteguye guhangana n'ibyo bibazo mu buryo bukwiriye. Ni nyuma y'uko Ramaphosa yari amaze kuvuga ko M23 niyongera kwica ingabo ze ngo bizafatwa nk'igikorwa cy'u Rwanda cyo gutangiza intambara. Ibi byose kandi birimo kuba mu gihe Perezida wa Afurika y'Epfo yongeye gusohora itangazo avuga ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo rirerire yongeye kuvugamo ko ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kubungabunga amahoro no kwirinda ko intambara ikomeza muri iki gihugu. Yagaragaje uburyo ingabo z'igihugu cye zimenyerewe cyane mu birebana no kugarura amahoro, ndetse ko igihugu cya Afurika y'Epfo ngo ari igihugu giharanira amahoro, ngo binagaragazwa n'ibikorwa cyakoze byo guhuza zimwe mu mpande zari zihanganye mu bihugu bitandukanye. Dore iryo tangazo yasohoye. Bavandimwe b'Afurika y'Epfo, mu byumweru bibiri bishize abasirikare ba Afurika y'Epfo 14 baguye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kugabwaho ibitero. Ati bishwe nyuma yo kunanirwa kubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nk'uko byari mu masezerano yafashijwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Ati abasirikare ba Afurika y'Epfo bari muri Kongo nk'igice cy'umutwe w'abarwanyi b'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC mu butumwa bwitwa Summit RC. Ati ndetse bariyo no mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kanenze cyane icyo gitero, gasubiramo ko ibitero bigabwa ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Ati nk'igihugu duhaye icyubahiro abasirikare bacu baguye ku rugamba. Ati ni intwari za Afurika y'Epfo na Afurika yose muri rusange. Yavuze ko abo basirikare batanze ubuzima bwabo barengera batishoboye, abagabo, abagore n'abana babaye ibitambo by'imwe mu ntambara zimaze igihe kirekire ku isi. Ati guhera mu 1996 intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'inzara n'indwara byazanye nayo byahitanye ubuzima bw'abaturage benshi. Ati nk'uko Loni ibivuga abarenga miliyoni 7 bavuye mu byabo. Ati ibihugu n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro bihanganye muri iyi ntambara byagiye bivugwaho ibyaha bikomeye by'uburenganzira bwa muntu, birimo ibitero bikabije ku baturage, gushimuta no kwica abantu, iyicarubozo, gukoresha abana mu gisirikare, ubucakara bw'imirwano y'agahato, icuruzwa ry'abantu n'ihohoterwa rikabije rishingiye ku gitsina. Yavuze ko Afurika y'Epfo ari igihugu kimaze igihe gitanga ingabo mu butumwa bwa MONUSCO kuva mu 1999. Ati kandi twashyigikiye ubutumwa bwa SADC bwoherejwe muri aka gace mu 2023. Ati bishingiye ku bushake bwacu bwo guhagarika intambara ku mugabane wa Afurika. Yavuze ko gushyigikira ibikorwa byo kubaka amahoro no gukemura amakimbirane muri Afurika ari inkingi ya mwamba mu bubanyi n'amahanga bwa Afurika y'Epfo kuva babona demokarasi. Yavuze ko bagerageje gukoresha ubunararibonye bwabo mu biganiro bya politike no kunga ibihugu. Ati guhera mu 1994 igihugu cyacu cyatanze ingabo mu butumwa bwa Loni mu Burundi, Ethiopia, Eritrea, Liberia, Nepal no mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Darfur. Ati twagize uruhare mu kugarura amahoro muri Lesotho, mu Burundi ndetse na Sudani y'Epfo. Yavuze ko mu 2022 kandi bakiriye ibiganiro byatumye haba amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya leta ya Ethiopia n'umutwe wa Tigray People's Liberation Front. Ati umwaka ushize habaye isoza ry'ubutumwa bwa SADC muri Mozambique bwiswe SAMIM. Ati ingabo zacu zari zigize igice cy'ubwo butumwa. Ati iyo misiyo yamaze imyaka 3 irwanya imitwe y'intagondwa mu ntara ya Cabo Delgado. Ati leta ya Mozambique yashimye SAMIM kubwo kugarura ituze no kuzamura umutekano muri ako gace. Ati nyuma y'urupfu rubabaje rw'abasirikare bacu, ati bamwe bibajije impamvu dufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ati nyamara urugomo n'intambara muri Afurika birareba abanyafurika bose. Ati ingaruka z'izi ntambara mu bijyanye n'ubuzima, ubukungu n'imibereho rusange zirenga imbibi z'ibihugu n'uturere. Ati kudatekana ahariho hose muri Afurika bigira ingaruka ku cyizere cyo gukura no gutera imbere k'umugabane wose. Ati kugira ngo habeho amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo,
ni ngombwa ko imirwano ihagarara ako kanya kandi amasezerano y'agahenge akubahirizwa na bose. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko kwitabira kwa Afurika y'Epfo ubutumwa bwa Sami DRC bifite igihe ntarengwa. Ati iyo misiyo izarangira hashingiwe kwishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zitanga icyizere. Ati kandi igihe agahenge twasabye kazaba kahamye. Mu gihe ibi bikomeje, umutekano w'ingabo zacu ni ingenzi cyane. Ati aho ziri haracyafatwa nk'ahantu hafite umutekano muke cyane. Ati kandi turakora ibishoboka byose ngo abasirikare bacu babe bafite ibikoresho bihagije n'ubufasha bukenewe muri iyi misiyo. Yavuze ko agahenge ari inzira ya mbere iganisha ku biganiro bigamije amahoro bigomba guhuza impande zose ziri muri iyi ntambara, yaba iza leta cyangwa izitari iza leta, abanyekongo cyangwa se abatari abanyekongo. Ati ububanyi n'amahanga nibwo buryo burambye bwo kugera ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kurengera abaturage bayo. Ati turahamagarira impande zose kwemera byimazeyo izi nzira za diplomasi zigamije gushaka umuti uhamye w'amahoro, harimo no kubahiriza umwanzuro wa Rwanda. Ati hazakenerwa ubushake bwa politike bukomeye n'ubuyobozi bufite icyerekezo ku mpande zose zifite aho zihuriye n'iki kibazo, ndetse no kubaha ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo. Ati dushyigikiye icyifuzo cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gisaba ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 urekura ibice wafashe kandi ingabo z'amahanga zigasohoka muri Kongo kugira ngo habeho amahoro n'umutekano urambye mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Ati birasaba ubushake bwa buri gihugu. Ati nk'igihugu dufite inshingano zo gushyigikira ibihugu bya Afurika byadufashije kubona ubwigenge bwacu. Ati Afurika y'Epfo ntizigera ireka gushyigikira abaturage ba Kongo kugira ngo babone amahoro n'umutekano bakwiye. Iri tangazo rya Perezida Ramaphosa rishimangira ko Afurika y'Epfo ishobora kuba igiye kohereza izindi ngabo n'ibikoresho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, hategerejwe inama izahuza abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, ikazaba igamije gushaka umuti w'iki kibazo.